Maikanem Apilin. Tinapalapas iti panagbakasyon ni Riliera napan ijay San Isidro tapno sarungkaran na ni Victor. Nangeg dati programa ni Elizabeth iti radyo ket ti may papan iti droga ken marihuana ti dinakamat na. Kinuna ni Victor nga isu dati mang takwat iti may papan iti marihuana. Nagpatulong iti gayem na soldado ket ingkarimet ni Riliera at tumulong. Agsubli dagiti soldado iti San Isidro para iti may sa misyon. Iti met simbahan inyam amo ni Bart ni Doña Anita kini Elizabeth ngem pinanawan adagos ti balasang. Itagagayem adtoyen ti tuloy ti nobela tayo ana Pauluan. Maikanem Apilin. Ti bastos a babae, paimanta surutek ta ikak iti pagnakman na. Angin, madam. Umay ka, Bart, surutan ta. Saanin, madam? Bayamon, tinasken, amumon ti rupa na. Sa bagay. Ala, intayon, madam. Pumanaw tayon dito'y simbahan. Tiyawanan bain ato niya. Inyam amuna ti bagi na kanya. Sa anak ngagtatakon kadagiti tao arinuker ti kaong ganda. Ma'am Elisa. Ha? Ami? Nakita kayo itay. Nagsarita kayo kada Bart kan ti amo na ani Doña Anita. Wan, nakitam gayam. Sana kay masidag. Nga oray sandak ko maamailasin. Amangan nga minno adda mapasamak asaan anasayaat. Amangan no jak malapdan ti bagik kat matungpak ida. Ami? Ala, lipatan tapay lang ida. Umay kan, mapantay ti ayan da Victor. Ijay ayan da tugaw ti pagtugawan ta. Wan, Ami. Sige, mapantan. Nakita kon ti agnagan iti Elisa, Simon. Napintas a babae. Addalangan na. Kat? Ngam sayang day ta kinapintas na. Tamatay tumatlaang. Patayam? Apay, kabalam? No di mo kabalan, siyak timang patay. Awan ti makailasin kanya kiti kastoy alangak. Nang limlimo ak. Kat awan ti makailasin kanyak asyak ni Elizabeth. Agturo nga kiti mansyon da Mayor Simon. Agpaliiwak. Uray asino kadakwada. Patayak. Tinapatag. Makabalasak. Nunirina ti makitak. Isun ti paltugak. Nasayatmat. Tapno marik na ti Mayor ti mapukawan iti patpatag. Iti day ti abanda ti pagturungak. Asino ka? Asino ka? Sa dino ti papanam? Mangliklik ako na. Aglumangak. Hoy! May saka nga ispiyanya. Liklikak day ta abart. Saan arumbang amaamuan na asyak ni Elizabeth? Di ka aglamang. Kabisado mi na ito apaset. Di ta kapuskulan ti ruot ti kumlabak. Kakadwa! At na ispiya! Lumabanak mo kasapulan. Dito iti pagturungak. Kat sandak amasurutan dagiti pasurot ti Mayor. Vaydang iti babae! Ha? Nakita dak? Liklikak ida. Ni Elisa na ijay. Wan, sa anak lagi di ngagbigdoan. Boss, gundaway tayo napatayin. Anya? Laglagi pa mga tagong gunata na mapatay ta ni Elisa. Sandak amakita dito naglumangak. Jack agkaraw dito ay. Ha? Paltugan ako na. Ha? Amudan tayo ko. Gumalusap. Makipin na tayak. Jack itulok asyak ti mapatay da. Anya day sinangag ko akan albong. Dito'y abanda tinakangagak. Amangan nun ni Rina magtanti pinataydan. Awan iji mansyon. Rina iha! Rina!
iti day taaban dati papanak. Amangan kit di matan lumaysan abang kay ti anak ko. Madam! Agsugli kayo! Ha? Oh, Bart? Oh my God! Ha? Asino ka? Ha? Ni madam, pinagbalin na hostage. Nasiglat mata. Ibatam ni madam Anita. Awan paso na. Nakapatulong kan kuha na ti paltog ko. May sala nga bindotyo. Paltog akon. Ni Elisa talaga. Palto ka man, boss. Saan kayo aggunay itinagtakdaran nyo, Bart? Sige! Ipurwak yung ti paltog yun dito eh. Di kay agkibaltang tatalaga akal bitak day ti paltog ko. Juan, sige. Ibarsak min di paltog mi. Opa. Elisa, ibatamon ni Madam Anita. Awan baso na natin ka. Dakal ti basol na kanyak! Ibatanlak, salba ka. Ibatanlak! Awal ti patol ko kan ka! Padasan ti lumaman doon niya, Anita. Tamabatak ti ulom. May sala ang akalbit ko. Matay kan. Apay, anya nga mintikat, dambitay! Nasaya at asaludsod. Imayak tapno agibalasak. Agawaan, Papa. Ang mga nudakas ni mapasamak ni Mama. Agawaan. Iti akin kanigid iti ayan ti dakkel apon ti mangga. Ijay abanda ti ayanda. Apaman anak kitak at tengel day ti ababain ni Mama. Ti maraya ko na dagos dito eh. Sige, itamot lang. Mapadak ni Jay. Ayok ka, Doña Anita. Awanan ka iti asi. Ibatan na ka! Anya ti ka sa pulang kanyak. Kuna day di apong ko. Raumek ka no dagitin inaunangam siyak. Ngam musika, saan ka araman? Tasi katay tao apulos asaan amaraem. Awan karbungam amaraem. Anya? Kanayon nakidi abilbilinan day di apong ko. Ipangpangruna na ti may kanam abilin na. Asa anak apumatay. Ha? Ngam iti tao akasken ka, Doña Anita. Rumbang amatay. Elisa, ibatam ta paltog mo. Amangan na makalbit mo. Di kay aggaraw di ta nagtakdiran nyo! No kayat yung awandaki sa mapasamak iti daytoy a demonyo nga amo nyo! Diablo ka! Sikat, Diablo! Ha? Adda ng paltugan ko na! Anita, napaltugak ti awanan pain. Senyor, napatayon samot ni Elisa. Ha? Ni Elisa na ita? Juan, senyor. Ni Elisa. Nagpatingga kamatlangan, Elisa. May sakan na bangkay. Kitaan nyo no talaga natayin, bag. Juan, senyor. Diyos ko ang manangasi. Anya day jay ang naimatangag. Pinatay dati babae. Diyos ko, naimatangag tinapasamag. Nangagutinagan nga impukaw day jay abart. Elisa! Awanan ti komentarista si Mon. Naksayanan dagiti kabusorta. Aduda pay. Aduda, Anita. Iso masapul amapukaw da amin. Agbutang matngataytan dagiti dadduma. Iti kanito amamuan dati napasamak. Iti komentarista. Ha! Wen, talaga nga agbutang da. Kasano nga, boss? Anya teramiden tayo ti bangkay ni Elisa. Bagkatanda, tayo paigid talangan iti dalan. Saan ta nga itinag iti deras? Asinagday to yun iti simbana. Ipaigid talatan iti kalsada. Tapno pagpistahan dagiti tao, abuyan. Dumagas tayo di isimbaan, iho. Tayo nakbit ag kararag.
Sakbay ang mapanta grocery. Dakayo ti makamo, mama. Tao! Victor, iho, isartang mo. Ops. Bangkay samad na ita. Mabitlaan ta kita. Babae. Bangkay ti babae. Elisa! Elisa ko lang, Victor. Ni Elisa da ita? Wan, mama. Ni Elisa dito Natayin ni Elisa? Diyos ko. Ang tinapasamakan ko, ana. Paya pinatay na. Ang Victor, iho, ipantay niyo ospital para nagbiagpay. Lukas na? Pinatay yun, dayjay nga Elisa, papa? Wan, Kat? Tibangkay na? jaga mo, unang ipanandapan. Isudan ti makam mo. Awan ka di matlaang tinakakita? Awan. Pulos ngawan tinakakita kada kami. Basol day nga Elisa. Gapo tay sumot gayam ti imay nagbasak-basak dito. Tanya ti plano na. Umay agispia. Papa? Naksayanan iti may sa ti tao akabusor ko. Kat ikakmutan iti ikis tinagan nga Elisa iti lista. Natahin ni Elisa, idiyag ta dito ospital, Victor. Kasta di ko na ti doktor. Mama. Anya ti aramidan tayo. Mama. Asikasun ti bangkay na. Ipan mo iti punerarya. Tanya ti aramidam. Amwak no asino tinampatay kini Elisa. Saan? Akal makakumalang, iho. Ang asim. Saan ka kumapay ngagkaraw ita? Ang mga ano si Kati sa Roduda. Saanan ang mabalin na ito'y? Tulungan na kiti ang mga sikaso iti bangkay na. Kalpasan na. Awagam ni Padre Ismael. Anya langan ti makuna ni Padre iti da ito'y anapasamak. Kaasimat ni Padre Ismael. Natayan ti kapsat na. Nabayag asaan daan agdan na nagkapsat. Kit itatagundaway na kumantiyag din na. Natay matan ni Elisa. Anya ti aramiden ni Padre Ismael iti pan nakatay ti kapsat na. Gagayem, di uliwana dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paglay, direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Maikanem Abilin.